Otvor. Okrenut se dalje. Evo. Vi sad treba njima da pokažete kako se radi. Oni su se mnogo uplašili, su mnogo stariji za ruskih glas, ali to ne možete da lako. Sad ćete vi koji ste belači njima da pokažete kako treba da se opušteni lepo radi. Vaš? Ajde. Jo! Denki lakši. Oj! Ruki pored tela. Što niže, denki lakši. Skretni na drugu stranu. Ići! Ni! Što niže? Ići! Ni! Ići! Ni! Ići! Ni! Ići! Hajde! Sad dojete gena mare. Ići! Ni! Ići! Ni! Ići! Ni! Ići! Ni! Hajde! Jodana ruke. Visoki blok, Jodana ruke. Jo. Denki lakši. Oj! Visoki blok, Jodana ruke. Nabrojamo. Ići. Ni. Ići. Ni. Ići. Ni. Ići. Ni. Hajde. A ja. Kako uvijek ćete da radite na rukom, svuda moj zvuk. Jo, denki lakši. Oj. Ići. Ni. Ići. Ni. Ići. Ni. Ići. Ni. Hajde. Ja. Dobro. I poslednja tehnika, ali je to poslednja tehnika, nije to kraja, koju ćete da radite je udarac nogom. Ajde. Jo. Denki lakši. Oj. Ruki pored tebe. Ići. Ni. Ići. Ni. Ići. Ni. Ići. Ni. Hajde. A ja. Stanite svi ovdje ispred mene. Šta ispred nas? Ovdje, brzo, ovdje ispred. Jedna vrsta ispred. Jedna vrsta stala. Brzo. Kako će način?